мед. Тюменский медың Алтайский горный мед. Сушки печеньелер бар 2000-нан. Көксөйек мал базары. Жұма күні істейміз, келіңіздер. Сөйтіп айтып қойсай. Саудан жүрсін. Алмаға 250-ден. Bu alma 300 tenge. 300 tenge. Саудан жүрсін. Басма? Бас емес, балықтың өзі. Bir балық. Киласы. Килограмм 700 теңге. Әкеліп жатқан майдасы. Қайықтың балығы? Шардара бар, Америка бар, Қытай бар. Нары қаншадан? Bir жарым ғой. Ящик bir жарым. Ящик 1,5. Қандай алма бұл? Семеренко ғой. Семеренко. Саудан жүрсін. Пияз қаншадан болып отыр айтып беріңіз. Пияз 1000 теңгеден 2,5 Сеткісі 1000 теңге ба? Ана сеткісі 1000 теңге. Картошка. Картошка 230'dan. Bir қабы ма? Килограмм да. Килограмм 230 теңге картошка. 230 ана 280. Қайсы? Мынау 230 ана 280. Мына bir қабы 230 ба или что? Жоқ, бір қап емес, бұл килограмм 230. Аха, сөйтіп айтсай. 230, 230. мынау 280 килограмм. Бұл несі? Килограмм 280. Жоқ, чем отличается порода деймін мен? Это гнилой ничего нету. Чистый. Первый мед, чисто, да. Да. А так чуть-чуть гнилые есть, трещины есть. 180. 180. Так, пияз. Güzel kapsülü. Апа, сіз түсірейін да? Çok керек емес. Саудаларыңыз жүрсін. Ne oldu benim? Килограммы қаншадан? Айта бер жаным. Kilogram 115. Bir mına kilogram 115 ya? Yok, kilogramı 15. 115. Berla sonda ya? Vay 100 tengedi bu, katta qap, dev qap. Qapı. Yok. Mına 100 tengeden bap yaz. Mına 115. Ha. Sonda anda bir qabı qancha bo'lib atır қазір? 2300. 2300 bir nesi. Aha. Savdanız жүрсін. Жаурамаңыз. Салом алейкум. Сабыз қаншадан? Hamısı. 200. 200 редко. Редька 180. Редко 180, светла 200. Капуста 180. Сауданыз жүрсін. Сатып тұрған мына яқта ғой. Мына қанша дедіңіз мына? Мына қанша 260 дедіңіз бе? Мына 260 пакеті. Ya 260. Килограммы ба, пакеті ма? Paketke 260. Kapka 250. Килограммы ғой. Килограммға түсін. Мен ана жаққа қойып қойса напшы деген сіз мама Енді килограммы қаншадан болып отыр? Картошка. Картошка 300 теңге жақсы картошка. Жақсы картошка 300. Пияз. Пияз 100 теңге. Сәбіз. Сәбіз 150. Жазылып тұрған көрсетсеңіз. Айтуға ерінесің ба жаным ау? Жоқ, анан көрсе прямой көреді менің аузымда емес. Жоқ, ол шашама. Ауырым. Жоқ, сізге маған көрсеткеннен ана видно ғой. Жоқ, один видит, другой ушами слушает, понимаешь там? Бәрі біз сияқты емес қой. Тиктокым бұл. Ютуб. Жаза берсін картошка. Шын келді дедім 300. Бер қарабайшы. 30 штук қой, 30 штук. 30 штук қанша? 30 штук 1700 теңгеден беріп жатыр. Нені тұқым бұл? Фабрика Аймархус. Не сушка тоқтар. Колбасан қаншадан? Колбаса 1,5 теңге, 2000 теңгеден. Мынау не? Баклашка дейік. Малинан бар емес. Қанша деп тұрсың? 4800-ге беріп жатыр. Қаншадан болып жатыр мынау? 1000 теңге. Bir paketten, bir paket pa? 1 kilo şart. 1000 tenge. Piyaz qanchadan?
Setkisi ming tenge. 7 ming tenge. Kartoshka Kızıl kartoşka var. O 320 tengeden. 320 tenge. 270 tengeden sarı kartoşkası var. Mına 270 tengeden. Sabzın qanchadan? Sarı 170 tengeden. Sabz 160 ton kartoshka, piyaz. Kaç 160'dan mına? Sarı kartoshka. 160 ton. Buna piyaz 2300 tengeden bir şey oluyor. Mishogyan ha. Paketleri 500 tenge. Savdan ucuzsun. Kartop kançadan ekan mı? Bavur bayçı ver bakalım. Bunlar kança? Bagas. 300 tenge. Mına o şey. Bu 250 tane. Mına o şey. Gruşa. 600 tane. Mına o. 250 tane. Mına kızıl hava. Kança yerim mına o? 250. 250 mına o. 300 tane diyor. 300 tenge. Limon 1200 tane diyor. Limon 1200. 1000 tenge. Mandarin 500 tenge. Savdan ucuzsun da. Atma atanız. Buni bahası Örk. Tojikistonning o'rigi 2000 dan. Aha. Mana 2000, mana 2000. Aydın saksıga. Mana bular 2 mingdan. Bari basında turib qurg'an o'riklar. Mana ular 2,5 mingdan. Manalar mana 2,5 mingdan bular ham. O'riklar bu hammasi Tojikistondan o'zimiz kelamiz. Mana sahir badam bu. Achchi badam bu. Sahir, suyakka, bronxlarga yaxshi bu. Sonday badam. Dur. Rahmet savdan ucuzsun. Savdan Sağ ucuzsun. ol bo'lasiz. Mana 2000 bir jarım. 2000 bir jarım. 2000? Qaysi 2000? Na 2000 komskaya. Ana bir jarım. Na bir jarım. Varyo'nun bir jarım. 2 kilodan asad. Savdan ucuzsun. Sıfırı qanchadan? Kichkintoy 1000 tenge, mana 600 tenge. Kichkintoy 1000 tenge, ana 1600 tenge. Endi бағасын жазып qo'yibsizlar ғой. Siyirni ustida. Kadimi? Baya. Son kartçı anağam var. 900 buna Toshkentdan İran.